Ngiyakhuleka esihlalweni esikhulu sasezulwini. Amen. Ngibingelele amakhosi ezizwe ngezizwe apha ngwethu. Ngibingelele abafundisi benkosi, abavangeli, abashumayeli nabakhokheli bonke nebandla lonke elingcwele lasezulwini ngonyazi oluphambi komso bethu. Amen. Bantwana benkosi, uNkulunkulu usiphe ukuthi sithi qaphu qaphu kubantwana benkosi. Ngiyawucela nami uNkulunkulu angiphe kube njalo, ngithi qaphu qaphu kubantwana basezulwini. Lokho uNkulunkulu akazongipha khona angeke ngithi ngicela ukuthatha amandla, ngoba amandla ebengiwaphiwe uNkulunkulu ukuthi ngifunde umthandazo wesabatha iwona akade ngithatha ngawa amandla. Angeke ngisaya esihlabelelweni, kodwa ngizoya endabeni enkulu kaNkulunkulu ukuba silapha njena kungani, noma izwi kaNkulunkulu likhule linganambitheki, linganambithiseki asolimeni, kodwa lehlale ngalo liyiqiniso nje. Ngikhumbula ukuthi elangeni layizolo siye sangena lapha emthandazweni wesandulelo ukulala sesabatha. Sanikezwa imithetho ukuthi leli sabatha esizozaliwe namhlanje lihluliswa ngayiphi indlela. Uma abantu beyithola ngendlela zonke, kodwa lona lifuna yiphi indlela. Umuntu uyayithola ngayo indlela angayithola ngayo ayibona ukuthi kuhle, kanti akabanga kuhle phambi kaNkulunkulu, ngoba akenzanga ngalokho uNkulunkulu akadifuna ngakho. Kubuhlungu bantwana benkosi uma umthetho uthi mangabe uthinta ugcina ushaya ey'khulwini zesonto. Kubuhlungu kanjalo, kodwa-ke ngenxa yokuba sisemthethweni sonke siguqe lapha nje ngoba sifuna umthetho kaNkulunkulu. Kufuneka umthetho ube khona noma usey'khulwini zesonto. uNkulunkulu mangabe uza lapha ekhaya, uyaphume emzini obaba nobabamkhulu bakho nokhokho bakho, ushisa impepho ukhuluma ukuthi uya phambi kaNkulunkulu. Mawufika phambi kaNkulunkulu ufike unikeze umthetho abangaphambili. Okufanele kube kuhle ukuthi imithetho kaNkulunkulu sikwazi ukuthi abangaphambi kwethu siyithathe uma besilaya, ngoba ungafika lapha besithi wabuyele emuva ungazange ube nasisibusiso, ngoba bathi abangaphambili babe bekumthetho ngokuwa njengento eyize mhlawumbe udivaza. Ngicabanga ukuthi ubaba umfundisi usilayile izolo ukuthi masize kule nkonzo yesabatha abesilisa baya emahlobe kanjani phambi kaNkulunkulu, kodwa akuvumi ukuthi abesilisa abahlobe futhi abamakhanda phambi kaNkulunkulu naphambi kwebandla. Akuvumi ukuthi bahlobe ngale ndlela uNkulunkulu afisa ngayo. Ake ngidlule kwencwadi okufunda iBhayibheli Deuteronomy 29, uzomfundela u10 bese ugcina u15. Deuteronomy 29 umfundele ivesi ka10 ugcine u15. Ngoba silapha nje bantwana benkosi sizofuna iqanda lesibusiswa, ukho kunye sizofuna. Lezi zinto zitholakala emthethweni. Manga umthetho ungawenzanga ngeke ukwazi ukuzithola lezi zinto, iqanda lesibusiswa, ngoba zitholakala umthetho. Amen. Umthetho webe into esindayo manga bekhuluma ngayo. Kufanele ukuthi umthetho mawukhuluma ngawo uthande ukusho umisa khona uzozwakala ongesilona iqiniso.
okufanele umthetho ube ucace. Amen. Oseyitholile. Namuhla nimi nonke phambi kaJehova uThixo wethu. Izinduna zenu, induna ke abashumayeli balapha ekhaya. imindeni yethu yonke sithema siphume ekhaya sashisa impepho sakhuluma ukuthi zenzile oyindoda abasithwale sifike siphephile. Abakhulu bethu sona ikhula ezithona ezinkulu hayi enkulu ngokwesonto enkulu njengowezwe ukuthi izinkulu ezweni mhlawumbe zizimeya mhlawumbe zingamakhansela mhlawumbe zingo-CEO ey'nkampani zikhulu lezo. Amakhosi ethu akhona phambi kaNkulunkulu nabantu bonke bakwa-Israyeli nabantu bonke base-Afrika. Izingane zenu nabo abantwana bethu bakhona baguqe phambi kaNkulunkulu wethu. Namakhosikazi ethu akhona lapha angazi indoda engaganiwe ukuthi ayindawo yini umama wayona. Nowezizwe ophakathi kwekamleni. Nowezizwe bayekhona phakathi kwekamleni ukhona lapha. Kusuke kumbazi wemithi yenu. Kuze kufike kumukhu wamanzi. Ukuba ningene esivumelwaneni noJehova uThixo wenu. Nasesifungweni sakhe. Asenza uJehova uThixo wenu kunina namhla. Ukuba alimise namhla nibe abantu uNkulunkulu nibe abantu bakhe. Nokuba abe uThixo wenu. Njengokusho kwakhe uNkulunkulu nithi. Nanjengokufunga kwakhe oyihlo bethu. Njengoba efungile kokhokho bethu ukuya kuNkulunkulu. U-Abrahama. Baba bethu osenza ngakhona. Nabobaba bethu oFaku. Nabobaba bethu oNgunguyana. Lesi sivumelwano. Nalesi sifungo. Angisenzi kunina nodwa. Verse 15. Ngisenza nawuyena omile nathi lapha namhla. Ngisenza nakuye ongamile nathi lapha namhla. Ngaphambi kaThixo wenu. Nakuye ongekho lapha namuhla. Amen. Lesi sivumelwano sokuba siguqe ngaphansi kukaNkulunkulu senziwa kubantu bonke uNkulunkulu phambi kwethu ukuthi thina sibe abantu bakhe abe uNkulunkulu wethu. Njengoba sonke samkhetha sathi uyazi olwethu. Bantwana benkosi, lapha ekhaya isibusiso siza ngomthetho. Mawungekho umthetho uwe isibusiso ngeke sifike. uNkulunkulu bangabethela namhlanje kuzogqoka kanje. Uthatha uNkulunkulu ingilosi yakho. Athi laba bantu ngoba bahlwephu bayadinga. Ngakho-ke ingilosi zabantu ngizozibeka emasangweni. Ziyobanikeza iy'busiso zabo ngoba wonke umuntu unengilosi yakhe. Ngizozibeka emasangweni ngiyobanikeza iy'busiso zabo lezi abaphumela khaya bezoyicela. Kodwa ngocela ingilosi inikeze isibusiso umuntu ohlobe kanje ehlobela uNkulunkulu. Bese wena ungasitholi, mina ngingasitholi ngoba angimhlobelanga uNkulunkulu ngale ndlela okuthiwa akoshodwa ngayo. Kuthiwa siyona nje ipoem mangabe kukhulunywa ngomthetho ukuthi abantu abokwenza kanjani. Kodwa sekushola ukuthi abantu lokhu kufuna uNkulunkulu ukuthi isibusiso size kibo. Kodwa akuvumi.
Masiphuma futhi lapha sizophuma siyishwe singazuzanga lutho. Ithi ngiyacela kodwa namukeliswa lutho. Ngoba aniceli kahle kuNkulunkulu. Awufunde emthandazweni weSabatha, emthandazweni wokulala. Ufundele u-26. Uyabona umthetho mangabe untente kimi. Ngiyafuza abanye ukuthi kungani umthetho untente kimi. Ngoba awukho umthetho wake komuntu ekhaya. Ngifunda lapha nje ngoba nangu unya phambi kwethu. Iyona lapha umthetho ukuthi phakathi kobusuku wongikhonza ungidumise. Akusi wona umthandazo womuntu kodwa kaNkulunkulu. Kodwa mangabe untente kimi ngelitho kasibambani womuntu. Ngoba untente kimi angafuza abanye abantu mangintente. Angibenteke nje mina kodwa ngingasho ukuthi kungani ngingawuthabathi umthandazo wasebusuku. Ngoba kaNkulunkulu akusiwona omuntu. Amen. Bantwana benkosi angivale nje ngembhalo 14 verse 14. Ngikhuluma ngoba mhlawumbe uNkulunkulu uzosipha inhlanhla ukuthi uyaphuma umhlangano ngesikhathi akazosho ngaso ukuthi umhlangano uyaphuma. Kodwa ngifisa ukusho ukuthi
abantu bambonile uNkulunkulu phakathi kwenu noma thina singamboni isintekenteke kodwa abantu bambonile uNkulunkulu phakathi kwethu okufanele ukuba masibebahle phambi kaNkulunkulu abantu noma ngabe bafuna ukubona ikhashaza kodwa bangaboni ngoba sibahle phambi kaNkulunkulu. Ikhona incwadi esho kanjalo ukuthi bangabe abantu befuna ikhashaza bengatholi ngeke kodwa sayifunda ngoba isikhathi sethu siyaphuthuka. Funda-ke baba ngivalelise. Bawutshela abahleziyo kulelizwe. Ngiyabona njengoba sophuma izwe laseMaqadini nezwe laseNdwedwe siyame yonke indawo bontshela ngoba batsheli bona kilo lelazisodlula kilo. Sebezwile ukuthi unyazi liyeza ukuthi wena Jehova ukuthi uNkulunkulu wethu unyazi ezulu uphakathi kwalaba bantu uphakathi kwalesi sibuku abakubonayo ubuso ngobuso kanti uNkulunkulu uyabona ubuso ngobuso. OweManazaretha wabona ubuso ngobuso. Amen. Ngokuba lo uNkulunkulu phakathi kwenu siyambona thina mangabe sidlula ukuthi uNkulunkulu phakathi kwenu. Uyabona labo bantu mangabe behleli ubusuku nemini lapha behleli ebusuku ngo-2 ngo-3 behlezi emgwaqweni basuke bengalindele enye into ukubuka nina udumo lwenu basuke belinde ukuthi masimbonile uNkulunkulu ngamehlo yosinda. Mange ngambona nje ngamehlo ngiyosinda. Akekho umuntu ongahlala ubusuku akhuphe lobuthongo bakhe ngoba efuna ukubuka ngamaNazaretha ethi ngokani uJehova ngoba elungile. Asuke efuna ukubona uNkulunkulu. Mhlawumbe uNkulunkulu engekho phakathi kwenu asuke efuna ukubona uNkulunkulu izinja ezophilisa imiphefumulo yabo. Maye bayahlala belinde befuna ukuthi sizobona bakhamika izinja zasezulwini ngoba yizo lezi uNkulunkulu. Kodwa ngentatha lezinsuku babona uNkulunkulu uqobo lwakhe. Kubeka baba. Nefu lakho limi phezu kwabo limile phezu kwamaNazaretha ayingcwele entabeni. Nensika yefu iyahamba phambi kwabo emini. Insika yefu iyahamba phambi kwabo emini. Nangensika yomlilo ebusuku. Angithi yakhamba khona uyazi ungaxoxa inalithi. Uyakhaya. Akukhulunywa ngensika yefu ukuthi iyokhamba ezulwini. Yile enobe niyenzile ukuthi khanyisele uNkulunkulu phakathi komhlaba abantu bambone uNkulunkulu. Yona insika yefu uNkulunkulu ahamba ngayo. Insika yomlilo ebusuku. Insika yefu emini. Ebusuku baphambi kwenu emini bangaphambi ngemva kwenu. Anivikele ezithenda komoya babi. Bantwana benkosi. Mfuna ihlabele 26. Khona engifuna ukuthi ngidlule kikho isihlabelelo sesabatha. Isihlabelelo sesabatha. Yes baba. Isihlabelelo nje ehlabelelweni 26. Yes baba. Isihlabelelo kuyihlabelelo. Yes. Zonke izono engizenzileyo zimi ngothi phambi kwami. Ngingethuse noma sini Kodwa khona nongakwazi ukuthusa phambi kaNkulunkulu. esingenakwaziyo. Ezeke saziwa uNkulunkulu. Ngazama phela ehlala. Ngazama wonke amaqhinga. Ngathanda ukusithuka. Ngangithanda ukusithusa. Ngathuma ngithandaza ngisehlala. Ngathi mangithandaza ngisehlala. Sangimemeza ngezwi elikhulu. Uyabona isono mangabe wasifiki kuNkulunkulu ukuthi lento Nkosi yezulu nomhlaba iyangihlupha. Ngicela ukuthi ngiyeke ngoba sona siyahamba size kuwe. Sizolalela ukuthi mawuthandaza uyangiceba yini. Mawungangiceba siyasibonda ikhumbi lami lihle kusekhona umuntu.
kodwa mangabe ungiceba uNkulunkulu ngengibona ukuthi ngelila ngiyofeza ngishisa ngihamba isikhathi sisakhanya bese isono siyaphela kubeka zathi ungangishina sathi isono ungangishiyi ngiyathanda uhamba nawe ngiyathanda ukuhamba nawe yekuzwa okusho ngoba sifuna ukuzwa ukuthi uyamceba yini ukuthi ngiyakuhlupha phambi kababa wasezulwini phambi isono siyamazi baba wasezulwini kudingeka uzifihle zonke izono zakho. amen Amen. angazi bagcokwa benkosi noma laphaya kwabhaleka ngephutha noma kwabhaleka ngenhloso kodwa ngiyafisa ukuthi mangabe kwabhaleka ngokuphutha uma umkhandlo wesonto ukhona usondele kubaba uyobuka ukuthi kwabhaleka ngenhloso yini ngoba ukuthi akudingeki uzifihle zonke izono zakho kanti ukuthi kudingeka uzifihle zonke izono zakho kanti ngibuka ngathi kwafanele ukuthi akudingeki uzifihle kodwa lapha ukuthi kudingeka uzifihle angazi-ke ukuthi kwahamba ngendlela efanelekile kodwa nje kuye kungihluphe kancane emqondweni wami abaphathi besonto ikomiti mhlawumbe liyongeluleka bathi nomhlangano ukuthi ayikuqonda ukuthi bantwana benkosi ngibonge kobaba mkhulu okhokho bami ngobofinyela onqolobane singathile ukuthi ngime kule ndawo enkulu kangaka yasezulwini ngime ngosuku lokuqala lonyaka ngizobeka umthetho phambi kwabantwana benkosi namakhosi ezizwe ngezizwe kuyisabatha lasekuseni yonke into nje intsha engingene kuyona ngalomzuzu ngiyabonga Nkosi yamakhosi ngicela ukuba lapho inkosi yakubusisa amazwi ezileyo amen.